Avanti, avanti, gospodin. Allora ga je spet prišel tista velika cirkusa Vatana Kranjska. Ga je se cirkus poda stara laska forma. Smaga vsi skup ena lepa familija, ena zlaksta. Maga ni noben svingo, se ga je prav bolj majčen. Ma cirkus ga je dobra, maga ni zlek. La senti ga je zlek, ki ga ne pride noter. Allora, le noter, placa ga je dost, samo dva posto, prva in druga. Ma prva 80 centesi e druga 40. Na desna prva posto, na leva druga plač. Kuka ga je zapisan v ta sveta strista. Na ta desna ta toper, na ta leva ta slek. A teso, le noter, nima nobena reklama. Ma ga pej noter prav poglej. Allora ga imam sama dobra pridna artista, ma lepa kostum. Allora ga je vse opran prisno na stirna. Imam tri sestra, sorella, ki ga stila po luft. Ima lepa forma, sama fata. Ma zares ga je tri sestra, ma ga ima vsaka druga mater. Ma ga ima konj tri spite, ma je jedan pram, enga sek, enga je skuro, tako siva farba, pa dolga usesa. Vsega slikar leta tako prej po manir, samo strikaj ima sa vrat, da ga ne vide. Ma ga ima se enga toper aportirstver. Ona najde vsaka snaj piše po manir, ki ga prinese tum avgust. Tista avgust ga je dobra, da stila cela vestir, ma ga naredi 3 sarto morsal pa lup in ena parcel, zato ker v cirkus se more skakat. Signor direttore, ma ga nima več kar biti. Perbacco, che cosa faremo te? E allora se vengo a ga bom naredil. Na meza Beleistung, meza program. Zavata ga ne da groza nazaj. Signor maestro della capella, cominciare, e la hop, hop, hop.